Day hang ni kan bagajala me kalaya kendus dan ngong. Ya kata ka pateng jong ka zero common sense. Ko blai shi banai pe ki subscribers baro ki baju sutra page video sa kene channel Storyteller London. Kiwi kiri bat kiwi ki jela ki le ban petno na ka jingdum. Ban be sha ka jingshai. Henry shani shangi pat kalong mar kongpong. Kajing ya marethong bat kajing ya keni ban ya be syaka jaka kabat dum teliu kala ima har. Om don show kaburam ya kitemen kisan haga jaka ban pen ibat kdo promote pen ban ya kitim si tim sang kabisni kapihun kaberngem kaberset pensyong syet ya kipan ba ada kajing ben jing kentok jing berngem jing persit ya kiwai. Kajeng pertapat keong ngikwa jengkelah. Omban sing haban pai bat pecipang penran ya kireng mat. Peit nak kli syakjat. Ngihaban ong. Shano. Syapi? Ka social media syani syangile. Kala long penban kum ka shlem jong ka jing ya thong play ya kabit. Ya that madan ya laki jonggi jing bit. Lakum ki jan sekanan ayodo. Kajing sau khan bat kajing sau start jong ki biet. Kadai penban kajing that madan ya lakalong rnieng. Bat di tat ya ki kemi ki pa. Namar hakaba kadu ki briu ki keno. A family background. Hakaba kadu omdon kamsyu ban keli. Lakwan ya tuhi. Bangi dang yang markaju bat kitu ki kun sniang haklar. Kumbong gaktin langrin jongi. Gas ni lelai bau-bau kiau. Yaro wat ya ka kabadai ban persyak lanedai ban ben. Ben penban ya ka kabadai ban support bat ya ka kabadai ban yaro. Syongset kajit nong yalam jit nong mikmat. Maria deb jit ben kena bentiu. Tang badala day biang porjit, jit biang yauju. Zero common sense. Ngidang yabe syaki kiba kamdum teliu. Ka social media ka skandut yaki jabing jongi briu baro. Hamadan sedang niki kojam. Kini kibaya le bichu mentah social media. Hakui ka sengi kin salong ki kemi kikpa. Bat sashna sendan ya kapateng kebatamai. Hangta ngihap ban syong. Kan salong kumno terai. Tangba kai syong inong. Wat kita kibakam yelade bangide kinong yalampai ba. Kidai penban kinong seng yakum kita yaneng. Kendiat ngaku aban pai syaki kemi kikpa. Bat kum juru syakitu kiban salong kemi kiban salong kepa. Kajing pen kun daki mobile. Bat kajing pen long jing yele kaya ki kun daki mobile. Kadai kajing perkat ke babakla. Ngimdai ban sebun tan yaki kun yaka bomdai ban sebun. Namar kadai kajing penjat yaka lawe joki. Ki kena skul kena samla kini gisngi. Ki kelalong jiru haka common sense. Kadau baro kadai naga mobile phone. Namar ya kepur kabatam bat buat bantu ya kepuru. Berat siya ka mobile phone. Hang ni artili point na kuwa ban kerpat ya ka sorkar. Number way. Ka sorkar kadai ban bu kendono ya kar kombat mobile phone. Bat kata kadai. Nadu ka arta ka bakat nu lasyak ban bat phone. Number ar. Ka sorkar jelan lengba ka police department. Cybercrime branch. Kadai bansim action ya kinu ki post. Lani ki comments. Kiba berngem berset. Kiba penslur ya ki kamsniu. Kiba pensyongsir ya ka imlang salang. Lani ay mensim ya ki riusniu. Ngangit bakani kadai nakabenta ka jing bahalang ya baro. Omtang ya kamenta. Henry Watt ya ki por ki bansawan. Kajela miklia kadai kajela kabarit. Kajela kabadang sadin syabaro kiliang. Kadairu kajela ritpat. Garu kasi berjantia. Kumdang idon kam ya kajing ye bat kajing ye telik. Da kabangim day persyang banwara. Ya kajing sngau ya perjat benrio.
Kajeng sengau ya perjaj benrio. Kade kanong syun ka basniu tam jong ka imlang salang. Omdan na kawipat ka bakam kraw palat. Ban ya kajeng ya teli. Bat kajeng iya. Imslam gejala meklia. Imslam garu kasih jantia. Parlok sa comments. Next. Ladap setunat di ke channel jonga sa itu lam ki parlok jongpi. Ladap him setunat sa itu inga story telah London.